Lijepo smo ljudi i sa vama je Milan. I ljudi moji, danas kao što vidite snimamo Top 11 šesta epizoda, valjda. Ja mislim da je šesta epizoda. Pa evo da idemo, znači tu imamo malo, reći 40k, dobro ljudi moji, sutra imamo utakmicu 0-0. Pazi pa evo. Nemam da je toliko toga. A inače bi gusao. Klub. Znam da promenimo adres ovdje. Početni, što tu imamo, ništa. Trening, jel trebamo treninge da uradimo? 4. Ok, radimo 4 treninga, imamo golmana, ovak. Znate, 12. smo nivo, ali ok, veoma, ne morat ćemo laki, sad idu polako laki, da bi imali neke kondicije, koncentracija, ajde, ovo ćemo, ajde, neću teško, ne, ovo, i fizička kondicija, brzina, dribling, istezanje, ograničenje, brzina, okretanje, dobro, i ajmo ovo. Znači moramo da preuzmemo. Moramo da preuzmemo. Javljamo se kad prođe ovo, u stvari, evo prošlo. Ljudi moji, sad ne znam, u stvari neću moći da snimam live stream, ali ne znam kako da ga upalim. Zbog toga. Pa da, ovo napad. Nešto. Ma taj pres. Ma uključuju još igrača, bre. I to je to, gotovo, vidite. Vidim tako malo laguje. To stražim 4. I još jedan trening da ponovimo i to je to. 4 minuta epizoda, pa okej. Nema veze. To, eto ljudi moji. Treninge smo uradili. I koji smo level? Jej, 13. level. Jej. Da uzmemo salon dribling. Ajde. Nova oprema za trening. Ok, idemo na postavu. I sad naravno da sada idemo u školu za 10 minuta. Jao, Hoyer, onaj glupi. Man, ti ne možeš da igraš. Ima neki dobar. Evo Grumić. Će umjesto tebe da igra. Ti se ti šta god da si. Ajde, moramo znači. Ja volim mnogo da unamljujem, ali ne smijem, ali moram. A javljam se kad sve ovo uradim. U stvari, ljudi moji, izvinite, ne mogu sad to da uradim. U sljedeći epizod ćemo to uraditi, a možda do tada ih ja i ojačam. I to je tako, se ova epizoda svidjela, lajkujte, šerujte i subscribeujte. I pozdrav za sve. Ćao!